Dobro večer, Žanetiću. Dobro večer, Petroviću. Dobro večer, Ljubičiću. Dobro večer, Žanetiću. Dobro večer, Petroviću. Dobro večer, Ljubičiću. Velika sniženja, to je jedini razlog. A epidemija? Pa nisam baš razmišljao. Posljednji novembarski vikend zbog velikih popusta obeležile su gužve i redovi u i ispred tržnih centara i prodavnica, a u trenutku kada je Srbija po nekim statističkim parametrima bila rekorder po broju obolelih u Evropi. Redovi i gužve mogli su se vidjeti ne samo ispred prodavnica, već i ispred ambulanti i bolnica koje zbrinjavaju pacijente. Slike iz Požarevca i Aleksinca privukle su posebnu pažnju na društvenim mrežama. Ovo je sramota, stvarno, ovo je beda kao u partizanskim filmovima. Niko nije ovde kriv, ovi ljudi pomažu, rizikuju svoje živote da bi spasili narod ovde. Sedam dana posle Crnog petka za prvi decembarski vikend, sudeći po predlogu kriznog štaba, tržni centri i ostali objekti uslužnih delatnosti sem apoteka, benzinskih pumpi i dostave hrane biće zatvoreni. Nove mere formulisane su početkom nedelje na sednici kriznog štaba, koji odnedavno ima i svog novog člana, ministarku kulture i informisanja Maju Gojković. Postoji ovaj policijski čas obični, a postoji i srpski policijski čas. Njegova skraćenica je SPČ. I ona liči na skraćenicu SPC zbog toga što srpski policijski čas je deo srpskih protivepidemijskih mera SPM, koje se organizuju po principu sad pomozi Bože SPB i to je sve zajedno kao SPC, a u stvari SPČ. Ima tu negdje i SBB? SBB je ovo da smo mi sad. A, to je to. Znam da ima. Dakle, taj policijski čas, on se razlikuje od običnog policijskog časa po tome što za vreme običnog policijskog časa ne smeš nigde iz kuće. A za vreme ovog srpskog policijskog časa možeš da izađeš iz kuće, ali ne možeš da ideš posle. Možeš eventualno u apoteki samoposluge i na benzinske pumpe. Tako da jedan prosečni izlazak za vikend će ovog puta izgledati otprilike ovako. Odeš prvo malo do apoteke, tamo pogledaš šta što nisu dobili. Potom odeš do samoposluge da bi pogledao šta sve ne možeš da kupiš, nemaš para. I na kraju odeš do benzinske pumpe, kupiš litra benzina, poliješ se i spališ se, se lepo proveo taj dan. Tako to otprilike izgleda. Pa ako već u našoj zemlji decenijama razni traže neku petu kolonu, ja mislim da smo mi konačno dobili jednu takvu kolonu, ali to je ova petak kolona. A petak kolona? Petak kolona, to je ova grupacija ljudi koja je izdala preporuke kriznog štaba i stala u kolonu ispred Manga, Zare, Tehnomanije i Vin-Vina. Da. I samim tim što je izdala preporuke kriznog štaba radi protivu naše zemlje. I sad njima je jedina olakšavajuća okolnost što oni su izdali preporuke kriznog štaba kojih nije ni bilo, mislim, za Crni petak. Pa da. Tako da oni ljudi će možda da ufasuju, ne do Bog, koronu, ni krivi ni dužni. Pa će postati ova petak kolona korona ili petak korona. Zabavno. S tim što je krizni štab, on je trenutno postao najjača opozicija Vučiću. Kako to? Pa oni jedino imaju program koji mogu da pariraju Vučiću, za razliku od ove druge opozicije. Znači... Takozvane nekrizne. Jeste, nekrizna opozicija. Znači, Vučić otvori tržni centar, ovi donesu mene da se zatvaraju tržni centri. Pa onda Vučić poveća malo ove penzije, od 350 dinara, a oni sad uvode mere zbog koji će, izgleda, Vučić morati da smanjuje penzije. Tako da ja imam utisak da će ovaj drugi deo Srbije uskoro početi da glasa za krizni štab i da agituje da krizni štab izađe na izbore sa tim svojim programom koji će verovatno srušiti Vučića, jer je Vučić rekao da paze šta rade, mislim, jer neće imati odakle da plate penzije i da plate plate. Da se učlanimo u krizni štab, dakle. Da vičemo ko za Vuko Draškovića, svi u krizni štab. Tako je. Ja mislim da Maja Gojković kao ovlašćeni stručnjak za preletanje može jako da pomogne kriznom štabu. Da im ukaže na to kako korona
preleće sa jednog čoveka na drugog. Da. I može i druge neke varijante tog preletanja, pošto je ona bila na početku karijere kod istog čoveka, ovog kod koga je i sad. Mislim, kod koga je u stranci. Samo se stranka zvala drugačije. A i taj čovjek se malo preumio. Preumio, da. Možda može da pokaže kako korona preleti sa jednog čoveka, pa se vrati onda kod tog čoveka. To da bude neki srpska varijanta preletanja korone. Kad se on preumi, kako se kaže? Pa kad se, da. Mislim, kad se opere. Mislim, i treba se pere pošto korona. Kad se propere. Kad se propere. Ali dobro, kad smo kod ove Maje, Da? pa kud je nismo mi pozvali da dođe ovde, da nam ona lično objasni o čemu Kako je nismo pozvali? Pozvali smo je. Jesmo poslali? Poslali smo pismo, ali ona još uvijek nije odgovorila. Ja ne znam da li možda i stigne. I ne samo pismo, poslali smo i pitanja unapred. I pismo, i pitanja, poziv da dođe i tako dalje. Kad ćemo mi da saznamo to? Nemam pojma. Uvažena, nekulturna i neinformisana 3 gospodina. Evo da vam odgovorim svojim pismom na vaše pismo. Primila sam poziv da ponovo gostujem u vašoj emisiji, koju ni ovaj put nisam uspela da nađem, tu emisiju, među kanalima koje u svojoj ponudi ima Telekom. Onda sam se još malo raspitala o vama i vašoj emisiji i tako sam saznala da u našoj zemlji postoji još jedan kablovski operater, distributer, nekakav SBB, gde ima još nekih domaćih televizija s MRTS-a, Prve, Happy-a i Pinka, i tu se i vi emitujete, na moje čuđenje i na vašu sramotu. Toliko o vašoj emisiji o vama. A sada o vašim bezobraznim pitanjima koja ste mi drsko poslali unapred. Pitate me o mom članstvu u kriznom štabu, te o mom mišljenju o kulturi i njenom položaju, posebno u vreme korone, i o tamo nekoj Seki Sablić, što ste me pitali, kojoj su i samim pominjanjem na skupštinskoj sednici ukazale veliku čast moje drage, uvažene i poštovane doskorašnje kolege, narodni poslanici. I evo da vam odgovorim na sva ta vaša prostačka pitanja ovako civilizovano pisanim putem. U emisiju vam dolaziti neću, jer se po vašim pitanjima vidi da ste vi, gospodo, zaraženi i epidemiološki opasni. Zaraženi ste vašom mržnjom prema ovoj zemlji, prema njenom napretku u svakom pogledu i prema njenom prvom piku drugog talasa pobede nad koronom i prema svim ostalim uspesima koje imamo, zato što nas vodi čovek koji, prateći svoju viziju i ulažući ogromne napore, pada od umora. Evo, sad ste me i rasplakali. Više ne vidim ni da pišem, ali dobro je što sam već ovo ranije napisala. Pa ću samo još kratko, ali vrlo kratko i rafinirano da vam odgovorim na vaš poziv onako kako dolikuje jednoj ministarki kulture. Mrš, ološu, jedan primitivni izdajnički zlikovački. Kad promenite pitanja i kablovskog operatera i distributera, doći ću vam u goste. U nedelji u kojoj je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin tražio da se ukine anonimnost na internetu, a građani iz Srbije uz ispisano ime i prezime poslali 3 miliona koverata sa fiskalnim računima kako bi učestvovali u državnoj nagradnoj igri, odlazeća crnogorska vlada proterala je ambasadora Srbije Vladimira Božovića. Zvanični Beograd recipročno je odgovorio uskraćivanjem gostoprimstva crnogorskom ambasadoru Tarzanu Miloševiću, ali je ta odluka dan kasnije opozvana uz prateću podršku iz Evropske unije. Građani iz Srbije i Crne Gore oprostili su se od legendarnog fudbalera Diega Armanda Maradone, svako na svoj način. Jedni čituljama u dnevnim novinama, a drugi pesmom. Mi moramo sada ići doma, laka tebi zemlja Maradona.
Vladika Grigorije napisao je epitaf Maradoni, a jedan drugi sveštenik, Nikodim Bogosavljević, sam je sebi izdao potvrdu da ne mora da nosi masku tokom epidemije koronavirusa. Što se tiče svetskih događaja koji mogu izazvati povećano interesovanje u Srbiji, ova nedelja biće upamćena i po tome što je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko poručio da neće biti na čelu države kada bude donet novi ustav. Ja mogu ovome ovako brzo, onako telegrafski, što se kaže, evo, po svim ovim skoro pitanjima. Ovo što je Vulin tražio, recimo, ukidanje anonimnosti na internetu, mislim da je to odlična ideja. Ja bih mu dao odrešene ruke, i ne samo odrešene ruke, nego bih mu dao i telefon ovog gospodina interneta, pa da se gospodin Vulin i gospodin internet lepo čuju, da se dogovore oni kako će to, da ga ovaj pozove, jel? Da se dogovore kako će da sprovedu to njih dvojica ili koliko ih je već tu viša, jel? Što se tiče ove države i ove nagradne igre, čim je u pitanju nagradna igra koju organizuje država, ja onda znam da je sa državom sve u redu, jer su jedini milioni koji su u ovom trenutku u ovoj državi potrebni, u stvari milioni ovih fiskalnih računa u kovertama. Kako ne? Ovo je jedna stabilna i bogata država. Što se tiče ovog proteranog, pa brže bolje vraćenog crnogorskog ambasadora, gospodin Bumerang. Gospodin Bumerang je tako pezio. Pa ne, ali mislim... Iz plemena Bumerang, da. Kogod je u ovoj našoj balkanskoj džungli digao ruku i udario na Tarzana, taj se nije dobro proveo. Na Lorda Greystoka. Izvinjam. Što se Maradone tiče, njemu pokoj duši, sada on tamo neke nebeske gol mreže buši. A Lukašenko možda jeste rekao da neće biti na čelu države kada bude donet novi ustav. Ali on nešto ne reče ili ja ne čuh. Kad će biti donet taj novi ustav? Po prijemu Srbije u Evropsku uniju. Znači skoro. Dobro. S ovim međusobnim proterivanjem iz Crne Gore i Srbije ne smije da se stane sad novim ambasadorima. Nikako. Ja mislim da bi moglo recimo da se desi da Crna Gora protera predsjednika Mila u Srbiju, a onda bi mi kao uzvratni potez... Takozvanu recipročnu meru. I jeste, proterali predsjednika Vučića u Crnu Goru. Isto je to lepo. Mislim, to nije loša ideja. I onda bi, kao što postoji ona međunarodna razmena studenta. To. Mislim, kao što studenti odu 2 semestra, recimo, u neku stranu zemlju da se usavrše, ovo je bila međunarodna razmena autokrata. Gde bi, recimo, neki autokrata mogu da ode u drugu zemlju na 2 mandata da se tamo usavrši i da vidi kako može da vlada u nekom drugom ambijentu, a isto onako kako je vlada u ovom prethodnom ambijentu. To može čak da organizuje neka turistička agencija, Autokraturs, recimo. Jeste. Autokraturs, može. Vulin je u pravu. Uvek je Vulin u pravu. Sem što treba ukinuti anonimnost na internetu, ja mislim da treba ukinuti i Google. Zato što je Google je postao Rugl. Ček što izlaže Ruglu je predsjednika Vučića i izlaže ove druge predstavnike vlasti i Ruglu, jer kad na Googlu recimo ukucate tetka, on ti izađe tetka iz Kanade, tamo na ono padajuće meni. I onda izlažeš Ruglu ministra Vulina. Onda ukucaš recimo Sava Mala, misleći na deo Beograda, ono ti izađe neki fantomi. Možda treba ukinuti zbog tih fantoma anonimnost na ulici u sitne sate. To ne bi bilo loše. Da je to važnije za našu zemlju nego ukinuti anonimnost na internetu. Ukucaš recimo 100, broj 100. On ti izađe tamo u ono padajuće 100 muslimana za jednog Srbina. Samo to, jel? Pa je, samo to. I onda izlaže Ruglu tu neke ljude. Mislim, onda ukucaš tenis, pa ti izađe, posle Đokovića izađe ti da 6 godina čekam onog tenisa, onog uzgajivača svinja. Mislim, tako izlaze. Na Googlu možda vidiš sva ta obećanja koja su davana, a koja nisu ispoljena, da u stvari rade protiv predsjednika Vučića ti sa Googla. Mislim, zato što objavljuju ta obećanja koje on govorio nekad, mislim. Google je ruglo. Pa jest. Google je rugl i treba da ga ukinemo. Jer on je, mislim, gorije i od Šolaka i Đilasa zajedno. Mislim, šta sve ima na njemu i šta sve priča. Kažu vesti ovih dana, otišla crnogorska vlada, otišao Maradona i sad, vidim neke čitulje u politici izlaze, objavljuju ljudi za Maradonom koji je otišao. Ali za crnogorskom vladom koja je također otišla, niko nikakvu čitulju dobija. Da. Mislim, a ja sam siguran da ovde ima tih ožalošćenih. Posle 30 godina Milovih vlada raznoraznih, evo ova Milova posljednja vlada što je bila sad, to mora da postoji neko da su tih 30 godina ožalostila. Mnogo je 30 godina, možda su preminuli ožalošćeni. Da. Ko će ga znati? I taj slučaj s tim crnogorskim i tim srpskim ambasadorom, to je mnogo zanimljivo.
U petak ovi Crnogorci proterali našeg ambasadora, u subotu mi proterali njihovog ambasadora, u nedelju mi vratili njihovog ambasadora, kao šalili smo se, a u ponedeljak nas Evropska unija pohvalila za ovo što smo uradili u nedelju, a ne i u subotu. I šta nam to govori? To sad govori da tamo taj kancelarija što je zadužena za Srbiju i eventualno Crnu Goru, da on ne radi vikendom. Nismo imali s kim da se konsultujemo. I onda smo mi iz tih razloga u subotu napravili taj potez i onda proverili za svaki slučaj tamo njihov telefon, da li tamo ipak neko radi i javila se sekretarica. Pritisnite 1 ako hoćete da remetite odnose, a pritisnite 2 ako hoćete da unapredite odnose na Balkanu. I sad mi stisli 1 i sekretarica kaže uputstva. Uradite ono što vi mislite tako pametni da treba, ali za svaki slučaj u nedelju, pre nego što mi počnemo da radimo, uradite suprotno. I još odozgo. I onda smo tako došli do toga da nas oni hvale u planetu. Još nešto ima na toj sekretarici. A kaže, ukoliko želite da dobijete informacije o pristupanju Evropskoj uniji, sačekajte prvog sledećeg operatera slobodnog. Očekivano vreme njegovog odgovora je 10 godina. Minimum. Propraćen prigodnim naslovima i tekstovima u tabloidima, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u Nišu predstavljanju tenkova T-72 MS. Kako se navodi, 30 tenkova je Srbiji donirala Ruska federacija. Gospodine predsjedniče, hvala vam na modernizovanim tenkovima T-72 MS i zahvaljujem vam na formiranju tenkovskog bataljona T-72 M. Hvala vama, ovo je više za zahvalnost. Kad dođe ovdje, kad vas zamolim, budete tamo. A dan posle provere funkcionisanja poklonjenog ruskog naoružanja, Vučić je u ranim noćnim satima obišao i radove na izgradnji COVID bolnice u Kruševcu. Predsjednik je proveravao situaciju na gradilištu i kvalitet unutrašnjih radova, a posebno detaljno onih po pitanju ugradnje prozora. Znaš šta im Zlatibor radi? Pošto oni ljudi rade da stignu da završe što pre, ne možeš da 4 meseca da uradiš ovolike bolnice. Zlatibor se seti pre mesec dana da treba i angio-sala, pre 15 dana da treba još nešto, pa ne mogu ljudi da stignu to sve. U proteklih 7 dana predsjednik je našao vremena i da sa ministrom finansija obiđe Beograd na vodi, ali i da na terasi predsjedništva Srbije u spontanom prisustvu kamere razgovara sa koalicionim partnerom Aleksandrom Šapićem. Predsjednik je očigledno bacio šapu na Šapića i sad ih sve češće viđamo kako šapuću po nekim kineskim restoranima, po nekim terasama, sve je to neka intimna atmosfera. Na ovoj fotografiji s ove terase predsjedništva se vidi oko njih magla. Pa je moguće da su oni tu bili na nekom seminaru o rasprodaji magle ili prodaji magle. Mislim, a to mi također nije jasno. Siniša Mali je s njim bio u Beogradu na vodi, a Siniša Mali je stručni za prodaju magle i za maglu. A dok je Šapić je stručni za vodu. Tako je. On bi mogao da s njim obilazi Beograd na vodi. Nije mi jačan taj koncept s kim obilazi šta. Maglu obilazi mesto sa Malim, sa Šapićem, a Beograd na vodi obilazi sa... To je to u nakrsno obilaženje, to da zbuni. Mislim, nije logično. A i Siniša Magli je lepo ime. Siniša Magla, jeste. Ona i Marinko Magla od ovih naših kolega. I volim ono Šapiću Šapućim. Tako da je Šapić sve manje naš proslavljeni vaterpolista, a sve više naš proslavljeni Vučić polista. To su ovi što su odlučili da plivaju sa Vučićem pa gde ih to odnese. Ili da plivaju u pravcu Vučića. I s obzirom da je Šapić kao i Mali i mnogi ovi bio u Demokratskoj stranci, ja mislim da će se Demokratska stranka vratiti na vlast uskoro. Kako to? Oni bi čak mogli da naprave fakciju unutar Srpske napredne stranke, koja bi se zvala Srpska napredna demokratska stranka. Dobro. I ili da budu oni demo naprednjaci, kao što ima one demo grupe, znate, one grupe koje nisu snimile još nijedan nosač zvuka, popularno nazvan, tako da ovi budu demo naprednjaci, to su ovi demokrate naprednjaci, koji uče kako da postanu dobri naprednjaci. Ili demokraprednjaci. To znači? Pa demokratski naprednjaci, demokraprednjaci. Pa jesu. Demokratnjaci ništa. Ne, malo, demokratnjaci je nešto drugo. Ovo predsjednikovo interesovanje za prozore. Za prozore, dobro. Tokom obilaska ove COVID bolnice u Kruševcu. Da. Je u stvari povezano sa njegovom obsesijom drugom Titom, ja mislim. Drug Tito
ima onu rečenicu istorijsku, prozor noćas mora pasti. A predsjednik Vučić ima onu drugu rečenicu koja je viđena ovde, prozor noćas ne sme pasti. Zato što ako padne prozor, to znači da su ovi radnici sfušerisani, a to ne sme da se vidi uživo u programu. Tako je. A i ovo ima veze sa Titom što je Pink video Tenka. Kao što je Pinky video Tita. A da. Zato što je toko na Pinku prikazivana ova donacija od ovih 30 tenkova, da je svaki tenkre u našoj zemlji mogo da shvati da smo mi tenkovska velesila. Svaki tenkre. Tenkrovska. Tenkrovska velesila, to smo svakako. Pa to li jesmo, da. Da. Tenkre velesila. Ako Bog da ova korona do proleća nestane, mi na proleće možda organizujemo jednu, kako bih rekao, vežbu zahvalnosti ruskom rukovodstvu i predsjedniku na ovim tenkovima što su nam poklonjeni i ta bi se vežba zvala normalno Tank You, gde bi tank bio tank, a You bi bili Rusi, Putin i to sve ostalo. Znaš što bi još moglo? Moglo bi se napraviti taj dan, možda 26. novembar, Thanksgiving Day. Davanje tenkova dan. Bravo, da. Tenkov dan. Tenkov davov dan. Davo Tenkovdana. Da, tekovinama Tenkovdana. Tekovine Tenkovdana. Tako je, eto, dogovorili smo se. Tenkovine. Dogovorili smo se. Ali sem tih tenkova koje imamo, valjda znamo šta ćemo s njima, nama fali ovde još tog naoružanja. Mislim, ja bih sad izneo nekoliko tih jako važnih modela koji nedostaju u ovom našem fundusu oružja, a strašno su potrebne. Recimo, to je PDVD 6. Jeste, to je pravunukovski državni vraćač dugova, PDVD, a broj 6 je od 6 milijardi evra koliko smo pozajmili ove godine i sad to neko treba da vrati, pravunuci, jeli? I onda mi stavimo ti 6 milijardi evra i puf, i pravunucima to pošaljemo i oslobodili smo se, čemu oružje služi. Onda tu je potom i automatski prikupljač poreza APP-21. On služi da se u 2021. godini proba prikupiti porez od ovih privrednih subjekata u Srbiji koji su bili zatvarani zbog korone, pa sad ako prođe APP, jel? Ako para ima, ako nema, nikom ništa, nema ni poreza, ni penzija, ni plata, ni ničega. A onda tu bi antigastarbajter 500.000, to je jedno važno oružje koje služi da se, kad se ono uključi, onda 500.000 novih gastarbajtera ne odlazi odavde na rad u Nemačku i Kanadu, i to bi što pre trebalo uključiti, jer oni će dođu ljudi, mislim. Divna oružja. U ovom trenutku. Ima li još? Ima tu razna, ta tehnička sredstva postoje i taktička, to je skraćenica RTS, mislim, razna taktička sredstva. Ona služe za kontraobaveštajni rad, to je sad niko ne obavesti ni o čemu. Vojo. Molim? Ja mislim da je bolje da neko stručniji priča o tom naoružanju, mislim. A ko? Pa je njegova ekscelencija. Da, Lazanski. Lazanski? Može, on to jako dobro poznaje. Da li imamo vremena se bavi sa tim? Što ne bi imao, mislim, da čovjek to mu je pasio. Pa zovi ga, hajde. Ima veoma mnogo vremena. IVMV. Dobro veče, gospodine Lazanski. Vidimo se lepo preko Skype-a. Dobro veče. Dobro veče. Pre nego što počnemo ovaj razgovor, da li možete nam kažete zašto naša ambasada u Moskvi izgleda malo čudno? Mislim, čini mi se da je nekako u mrak neki. Šta se to dešava? Da vam kažem, ovdje zimi ume da bude malo hladno, ali nemojte da pomislite da su odnosi između Srbije i Rusije zahladnili. Naprotiv, oni nikad nisu bili topliji i srdačniji. A što ste onda tako obučeni? Pa zato što su nam malo isključili grejanje u ambasadi, ali su nam rekli da ne brinemo da je to samo trenutno i da rade na tome da grijanje već od aprila, maja proradi punom snagom. Što znači da ga neće biti samo tokom zime. Dobro, a zašto su vam isključili struju i grejanje? Nekog vraga smo izgleda malo zaboravili da platimo račun za to grejanje, pa pošto je njima tamo prekidač za isključivanje grejanja u ambasadama, odmah pored prekidača za isključivanje struje u ambasadama, slučajno su nam isključili jedno i drugo. Dešava se to. Mi smo ih pitali da nam vrate bar struju, znate. A oni lepo kažu ljudi, a šta će vam struje kad nemate grejanje? Kad je već hladno, bolje da je i mračno, zar ne? Ja to baš nisam odmah shvatio, ali su mi onda objasnili da to ovdje uvijek ide u paru. Kad vam isključe struju, isključe vam i grejanje. To se zove All-Inclusive Embassy Disconnect Service. Na ruskom to je tatalničeska ambasada blokada.
A kako vam onda uopšte rade bezbednostni sistemi kad nema struje? Ne znam na šta mislite. Ako mislite na ove alarme, električnu rampu na ulazu, garažna vrata, to nam inače ne radi, sve se to podiže ručno. Tako da tu ne osjećamo neke veće promene kad nema struje. Ili ima. Sve jedno. A daju li vam neke ljude koji vam rade tu kao obezbeđenje? Ljude, kako da ne, da, ljudi su tu bili do pre neki dan, jako fini momci, oni su posljednji otišli. Rekli su da im je baš hladno, pa su počeli cupkati tu po ambasadi da se zagreju, pa su malo preterali s cupkanjem, malo su precupkali, što se kaže, tako da smo im ove dana malo pustili da odu do kuće, da se ogreju i samim tim da se ancupkaju. Ali šta ako bude nekih bezbednostnih problema? Ne, čisto sumnjam, verujte, ko bi to pokušao? Teroristi, da, pa znate i današnji teroristi isto vole komfort, znate, i oni neće u mrak i u hladnoću. Ovi iz obezbeđenja su nam rekli da im samo pustimo SMS ako neko baš navali na ambasadu i da su oni tu za 10-15 minuta maksimum. Pod uslovom da nam još budu radili telefoni, pošto nemamo da ih napunimo jer opet se vraćamo na taj problem sa strujom. U redu, vratimo se onda našoj temi. Dobili smo u sred pandemije na poklon ruske tenkove. Zašto nam oni konkretno mogu poslužiti? Odlično pitanje, da. Vidite, u ovom trenutku nam možda i nije sasvim neophodno svih tih 30 tenkova, ali što se kaže, poklonu su zube ne gleda. U ovom slučaju poklonu su cevi i u gusenici ne gleda. Ali imajte vi na umu da i pored nevjerovatno spremnosti naše države da se uhvatimo u koštac sa ovom epidemijom, pandemijom, može u nekom trenutku da dođe do pucanja zdravstvenog sistema, razumete? A kad vam zdravstveni sistem tek tako iznenada i bez ikakve najave ili pukne, onda vi prosto morate biti spremni da uzvratite vatru. A kako se bolje suprotstaviti zdravstvenom sistemu koje počne puca, nego uzvratnom taktičkom artiljerijskom vatrom iz, evo, na primjer, ruskih tenkova. Ko, osim zdravstvenog sistema, predstavlja najveću vojnu pretnju u ovom trenutku za Srbiju? Crna Gora, bez ikakve dileme, odmah vam kažem, jer ona je mala, Crna Gora ne može biti posle ovih promjena, a kod njih se nikad ne zna kad će se razcrnogoropaditi, znate, kad će se popakovati i svi se preseliti za Beograd, što je svevrsni vid specijalnog rata. Evo, oni su to već delimično uradili takozvanom tihom okupacijom Dedinja i Vračara i ko zna šta je sledeće. A imamo li mi u regionu uopšte vojnika za ratovanje, s obzirom da mladi ljudi idu u inostranstvo da tamo žive? A vidite, naše najjače tajno oružje u slučaju rata su upravo naši mladi ljudi koji su otišli u inostranstvo, navodno da studiraju ili rade. Da, oni su spremni kao zapete puške da na komandu vrhovnog komandanta krenu sa onesposobljavanjem neprijatelja iznutra, iz njegove zemlje. Jer naših već ima sasvim dovoljno po čitavom zapadu da bi u takvoj situaciji brzo i lako mogli tamo kao stranci da formiraju legiju stranaca i da dejstvuju po neprijatelju iznutra, odnosno s leđa. Jasno. Ali pošto vi niste na zapadu nego na istoku, da li ste razmišljali da primite ovu rusku vakcinu protiv COVID-a? A vi verovatno mislite na Sputnik 5, jel? Da. Naravno, ja sam je i primio među prvima, odmah posle ćerke Vladimira Vladimirovića. A čisto da znate, nedavno sam primio i napredniji model te vakcine, Sputnik 5 DK2, sa delta krilcima na šiljku virusa, koji omogućava ne samo da se odbranite od virusne infekcije, nego specifičnim turbopropulzivnim dejstvom pozitivnih nanočestica vraća virus u telo osobe koja vas je inficirala i prosto sagoreva kako njen ćelijski RNK, tako i njen DNK, što to osobu čini otvorenom za dodatne infekcije i time onesposobljenom da širi virus dalje, jer je zakovana ne toliko za krevet koliko za klozetsku šotu. Pa na čemu je bazirana ta nova vakcina? Na ricinusu. I teško si ga neprijatelju ili teroristi koji bi pokušao da zarazi nekog koji je njome vakcinisan, jer bi brzo bio neutralisan. A poslije toga bi sa sobom ostavljao i za sobom bi ostavljao vrlo vidljive tragove, da ne kažem vrlo smrdljive tragove. I za kraj, da li se i dalje čujete često sa predsjednikom Putinom i šta vam on kaže najčešće kada razgovarate? Pravo da vam kažem, zvao sam ga ovih dana nekoliko puta, uvijek dobijem istu poruku, birate nepostojeći broj. To je sigurno neka greška, Vladimir Vladimirović se sigurno brine što me nema da se javim, ali sredit ćemo i to valja. Hvala vam i želim vam što skoriji dolazak struje i grejanja. Hvala vama, nema problema, ovako je sasvim cool.
Parlamentarna događanja su u centru pažnje javnosti u različitim delovima sveta. Na Tajvanu je recimo opozicija bacala svinjske iznutrice tokom tuče sa poslanicima vladajuće stranke, a tokom debate o uvozu mesa iz Sjedinjenih Američkih Država. U Skupštini Srbije na dnevnom redu bili su međunarodni zajmovi, poreski i carinski zakoni, a u Skupštini grada planovi o detaljnoj regulaciji. Iz nekog razloga, na oba zasedanja, u govorima i izjavama novinarima, članovi vladajuće Srpske napredne stranke diskutovali su o patriotizmu glumice Seke Sablić i nekretninama brata Dragana Đilasa. Ustanovili smo ovih dana da je brat, za koga nismo maltene ni znali da postoji skoro, da je brat Dragana Đilasa, dragi Gojko Đilas, vlasnik 35 nekretnina. I sasvim na kraju, gospođo Sablić, prelistavajte istoriju srpskog naroda da ne bi ostali stranac u vlastitoj otadžbini. Diskusiju o nekretninama obeležila je i estradna umetnica Svetlana Ceca Ražnatović, gostujući u emisiji Hit Tweet. Ja koja radim zvanično sledeće godine 33 godine profesionalnog rada na estradi, pevam za novac, ozbiljan porez plaćam svojoj državi, ja nemam 29 nekretnina, nemam ni 5. Malo je poznato da u restoranu Narodne skupštine povremeno nastupa orkestar O Đilas, koji u skladu sa poslaničkim repertoarom svira i peva isključivo pesme o Draganu Đilasu. Ovo je ekskluzivni snimak sa jedne od njihovih proba. Đilas, 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 Dragan Đilas. Đilas, 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 Dragan Đilas. Mori Đilas, 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 Dragan Đilas. Dragan Šolak, isto Dragan, ali nije Đilas. Dragane, Đilase ili Šolače. Pa idemo još jednom. Mre Dragane, Đilase ili Šolače. Đilasima, joj, 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 od Cence više nekretnina, joj, 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 o moj Bože, jel to može? Nekretnine, nekretnine, šta će ti tolike crni, žuti sine? Skupštinska se rasprava zaleće o Draganu Đilasu, o Draganu Đilasu i o Seci Sablić. Država propade, Đilas osta, da nam pažnju odvrati, da nam pažnju odvrati, onako odvratan, da narod ne shvati. Džihad, Đilas ovo, Đilas ono, bez Đilasa ne može, bez Seke Sablić, Đilas tamo, Đilas vamo. Ej, Đilas dan je onaj dan kad poslanici pričaju isključivo o Draganu Đilasu. I Seki Sablić. Seci Sablić. Molim? Seci Sablić. Seci. Mislim da imamo dobru kombinaciju. Nešto malo odavde, nešto odavde. Da. Okej. Imamo još. Bilo je to davno, još prošle nedelje. Mnogo emocija u tako malo dana. Ipak izdvojit ću Crni petak.
Prvo mi je proizveo ljutnju, koja se potom pretvorila u tugu, a onda se pojavio i osjećaj nemoći posle gledanja onih zgusnutih redova pred prodavnicama i tržnim centrima, koji su mi tog dana više izgledali kao tužni centri. Da ne kažem baš kužni centri. A kad je taj prvi talas emocija sa svim svojim pikovima prošao, ostao mi je utisak da iza tog nekog histerično konzumerističkog ponašanja ne stoji isključivo pomama za jeftinijom kupovinom, niti neka namerna neodgovornost prema sebi i drugima, nego da je to pre jedna možda čak i nesvesna, a svakako neosvešćena trapava manifestacija bunta tih pogubljenih ljudi protiv nenormalnog stanja u kome se kao društvo nalazimo. I možda je za takvo ponašanje crnopetkovskih shopping avanturista ključna reč popusti. A kad kažem popusti, ne mislim na folirantske popuste na onim artiklima koji su, kakva slučajnost, taman prethodnih nedelja naglo poskupeli, a sad su kao pojeftinili, nego na popuste u druga dva smisla. Jedan od njih je mentalni popust, odnosno mentalno popuštanje pod produženim pritiskom pandemije i svega što ona nosi. U tom smislu mislim da više niko od nas nije sasvim zdrav. Svi smo barem malo popustili. A drugi smisao pojma popust je ta ogromna želja svih nas, pa i tih nesrećnih lovaca na popuste, da sve ovo što se zbiva što pre popusti. Da ova višegodišnja agonija, ovaj egzodus razuma, pa i sveopšti otklon od stručnosti, odgovornosti, morala, pa i čovečnosti, nazvan zlatnim dobom, već jednom popusti svoj stisak i pretvori se u bilo šta drugo pre nego što se mi pretvorimo u ništa. Ali izgleda da mi ne umemo ili oklevamo da se sami iskobeljamo iz tog nenormalnog i bolesnog stanja, još od kad smo u njega neumitno počeli da klizimo, a to je bilo davno, ali ne prošle nedelje, nego mnogo davnije, čak i mnogo pre ove najtragičnije od svih naših tragičnih vlasti. A to što nas već dugo drži pod zarazom nije jedan virus, nego čitava kolonija virusa koji su imali sasvim dovoljno vremena za inkubaciju i to u savršenim uslovima. Osim ovog koronavirusa, tu sve vrvi od poltronavirusa, moronavirusa, odronavirusa, bizonavirusa, kordonavirusa, kamiona i aviona virusa, silikonavirusa, kamere i mikrofona virusa, faraona i padre padrona virusa i šta ti ja znam kakvih još demona virusa. I svim tim virusima smo mi izloženi odavno, a mnogo je i zaraženih, čak iako sami sebi možda delujemo asimptomatski. Pritom, socijalna distanca ovde odavno postoji. Ovde smo mi, tamo su oni. I ne prilazimo jedni drugima. Pranje ruku od svega se obavlja redovno, gotovo isto tako često i temeljno kao i pranje para. A osim onih što su povremeno pod fantomkama, mnogo ih je non stop pod maskama i tek tu i tamo oko izbora poneka maska padne. Dakle, mi u stvari živimo u uslovima idealnim za svakakve laboratorijske eksperimente, kao i za ta sada aktuelna klinička ispitivanja. I ne znam što to ne bismo unovčili. I onako se ništa naročito ne bi promenilo, samo bismo nastavili da živimo kao zamorci. Ali kešom plaćeni zamorci. Pa da vidiš kad dođe neki novi crni petak, a nas direktno iz laboratorije puste u šoping. Pardon, ne iz laboratorije, iz srboratorije. Što da ne? Baš zvuči onako naučno, odnosno namučeno fantastično. Laku noć. U narednom Pljižu gledat ćete, a najverovatnije i nećete. Zašto skupštinske rasprave podsjećaju na onu staru da naprednjak može izaći iz radikala, ali da radikal nikada ne može izaći iz naprednjaka? Ako uz Pfizerovu vakcinu budu delili i Viagru, da li to znači da će s oproštenjem skočiti ili se podići broj onih koji će se rado vakcinisati? Da li su se pojavili mali oglasi? Čeka veoma povoljno red ispred COVID ambulanti. Gledajte Pljiž na Novoj S četvrtkom u 21.